Ekipa, sad ste upoznali Filipa Nolu, dobar tip, ali sada ćete vidjeti koju sam ja rubriku napravio. Bog ekipa, samo pišem. Idem. Bok ekipa, dobrodošli u kazališnu rubriku Riječnik i danas ćemo saznati što je to izvedba. Jel dobro, kamerman? Pravi izvedba. Dobro. Rez. Dobar dan, da li vi znate šta je to izvedba? Kak ne bi znala? Evo, možete odgovoriti šta je to? Da sad kao točno moram odgovoriti ili? Snima se. Pa izvedba. Čekajte, mogu ja prvo potpisati izjavu? Može, nema problema. Može. Evo me za minutu. Ajde. Ići ćemo po gradu ispitivati ljude. Karmel, točno? Dobar. Dobro. Ništa, evo čekamo prvu gospođu da se vrati pa ćemo krenuti. Ajmo mi. Dobar dan, oprostite, evo imamo jedno pitanje. Da li znate šta je to izvedba? Pravi izvedba. Nažalost nije. Pravi izvedba, da. Ne znam. Vi? Ne znam. Da li znate šta je to pravi izvedba? Pravi izvedba? Da. Nisam ziher, ali... Ne, fakat ne. Šta je to pravi izvedba? Dobar dan, dečki, imate minutu za jedno pitanje. Za jedno Da li znate šta je to pravi izvedba? Prva izvedba? Pravi izvedba. Da. Pome. Šta je to pravi izvedba? Ne znam. Kad... Znači neka izvedba koja se... Ne znam, koju prvi put neko izvede, ili tako nešto. Da li znate šta je to pravi izvedba? Pravi izvedba? Da. Nešto što je izvedeno davno prije. Da li znaš šta je to pravi izvedba? Pravi izvedba? Da. To je ono prva što se... To ti je prvi put kad se neko djelo napiše i onda se prvi put u kazalištu izvodi. Jedno pitanje od čega? Da li znate šta je to pravi izvedba? Da. Pa kad nije to ono prije, znači prije predpremijere. Kad nije to kao prije premijera, ona prva izvedba. To je kada se djelo prvi put napiše i onda se prvi put izvodi u kazalištu. Izvedba je kad se prvi put djelo napiše i onda se prvi put izvodi u kazalištu, jel' tako? Snimamo. Aha. Ekipa koja Bok, u biti, pardon, čekajte, sad ste me zbunili, Bok ekipa koja je gostovala, samo malo da vidim gdje je gostovala. Hvala kad ste gledali našu prvu epizodu, pilot epizodu i gledajte nas i drugi put u drugim epizodama i pozdrav svim pilotima.